খাকী পোছাকধাৰীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল বাক্সাৰ এজন খাকী পোছাকধাৰী। অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক প্ৰায় 2 বছৰ পূৰ্বে গুলীয়াই মৰাৰ ভাবুকি দিয়াত ভাইৰেল ভিডিঅ' এটাক লৈ গ্ৰেপ্তাৰ ASI পবিত্ৰ মেছ। মুছলপুৰ মহকুমাৰ চৰাইমাৰীস্থিত 24 নং বেটেলিয়নৰ ASI পবিত্ৰ মেছে 2 বছৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক গুলীয়াই মৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। বাতৰিটো ৱেব মিডিয়াত প্ৰচাৰৰ পাছত তৎপৰ হৈ পৰে বাক্সা আৰক্ষী। বুধবাৰে চৰাইমাৰীস্থিত বেটেলিয়ন কেম্পৰ পৰা বাক্সা আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াই আটক কৰি মুছলপুৰ আৰক্ষী থানালৈ লৈ আহে আৰু পিছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ইফালে ভাইৰেল ভিডিঅ'ৰ আঁৰত কোন কোন জড়িত হৈ আছে তাৰ ওপৰতো অনুসন্ধান কৰি ভাইৰেল ভিডিঅ'ৰ লগত জড়িত লোকক আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা সদৰি কৰে বাক্সা আৰক্ষী অধীক্ষক থুবে প্ৰতীক বিজয় কুমাৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, 2 বছৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ' এটা এতিয়া কেনেকৈ ভাইৰেল হ'ল? পবিত্ৰ মেছক ফচোৱাৰ বাবে সেই সময়ৰ নৈশ পাৰ্টিত থকা কোনো ব্যক্তিয়ে ভিডিঅ' কৰি সময়ৰ সুযোগ বুজি এনেদৰে ভাইৰেল কৰিলে নেকি? অনুসন্ধানত নিশ্চয় ওলাই পৰিব ৰহস্যৰ সকলো কথা। एक जो 24 APR का ASI पवित्र कोच जो है वो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को कुछ खराब भाषा में बोल रहे थे। वो वीडियो क्लिप मिलने के बाद में हमने उसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की और प्राइमा फेशिया उसमें कुछ फैक्ट मिलने की वजह से हमने ASI पवित्र कोच इनको एप्रीहेंड किया है और अभी अगला इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। हमने एक ऑलरेडी केस रजिस्टर किया हुआ है। अब आगे जाके कि इसमें वीडियो में कौन कौन था और वो वीडियो किसने निकाला था, कब का था, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये हम इन्वेस्टिगेशन में पता कर रहे हैं। सेक्शन आपको थाना से केस डिटेल और सेक्शंस मिल जाएंगे। ये वीडियो 2 साल पहले हुआ था। ये सारा इन्वेस्टिगेशन में हम पता कर रहे हैं कि ये कब एक्चुअली शूट किया गया था, किस कॉन्टेक्स्ट में शूट किया गया था और किस कंडीशन में शूट किया गया था, किसने शूट किया गया था। ये सारे फैक्ट्स जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा वैसे ये सारे फैक्ट्स निकल के आ जाएंगे। और दूसरा लोग उनके बारे में इंक्लूड है क्या? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि इसमें और कोई मतलब उसके पीछे ये किस एंगल से ये बात की गई है, उसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है या नहीं है, इसका इन्वेस्टिगेशन हम अभी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट BTC एक्सप्रेस।